ka Pyrthei TV. Kylleng College Lber Career and Counselling Cell Khubor jong Chief Minister's Youth Development Scheme araja arpuar araja arpulai. Kelapin long yak workshop halo kapang tackling unemployment, reviving indigenous local livelihood na kabenta ki kena jong kene ka college. Ya kene ka program lapin long Khubor College Auditorium hakap hundru truk Lber araja arpusau pada kene ka sngi lawan ajing hikai duru Shampang u Dr. S. Maxwell Lingdo u belong u counselor and career expert member jong District Consumer Disputes Redressal Commission East Khasi Hills jong Sarkar Jylla. Dagi pongot kinong de jingbam hakap hundru truk Lber araja arpusau kilatur syaka office jong Deputy Commissioner jong Pyrthei District. Ban panjing pensya hadim kila syak penduk ban supply yaki marbam kat badangdan ke election Lok Sabha Khubor ke Jylla. Lasendran lang yaki de kinong yalam ke Pyrthei Youth Welfare Organisation. Kini kinong de jingbam ke liat ho bekidei ke belaju penbiang ya kabam kedi menta de ki postnam habadan ke election MLA, MDC but MP but hakejuk ke por ke la keno baka office jong Deputy Commissioner menta ke kenti kala ai penban sya uwei ubar Jylla ubana kandong ba Shillong ban penbiang ya kabam kedi hakeni ke election. Di pulit kerani border outpost hakap hundur truk Lber araja arpusau hakapor kumba khandai chiteng menstep kilio jingtip bekidan ki runar ki beking atyar hajan kashnong rani bari tang shio jingtip holor kenge in charge jong kerani border outpost ringkat ki wepat ki pulit klalit thong ya kini ki runar tang shio iya ki pulit ki runar kla sendet kuli hene kaliang jong ki pulit kim shim lapen phai kala namar bekidan ki khenna baki kinthei hajan kini ka khlau Haga jingbe thong ki pulit kira yok kem ya ki arngut ki runar ki bla itho kerteng kumu ajit rabha ubla khat prasnam karta baga kavita rabha kabla khat prasnam karta keseng ke samla pule khasi student union jang skol ba North Eastern Hills University unit haka pundur truk Lber kila thangno ya ke citizenship amendment rules araja arpusau kum shibenta jang jing persya ya ke jing pentrekam ya ke citizenship amendment act Khubor ke Jylla Meghalaya. Hakani ke jing persya lawan banyashim bentalang di kedekot jangka Achik Nehu Student Union, Naga Postgraduate Students Coordination Committee, All Mizo Postgraduate Students Union, Nehu Manipur Student Union, baka Arunachal Student Association Nehu. Ke North Eastern Hills University Students Union, kelakam baka World Organization of Students and Youth Meghalaya Chapter, kamshim layo jingbit satya ban penlong ya ke jinglek kemen holi, haka arpusantrik Lber araja arpusau, haplau jang skol ba Nehu. Haka jingkran bekila Pyrthei Khubor Vice President jang Nehu su, usamna Estesan Sotun, ulong baka union, kabalai kendo yu Dean of Students Welfare, kala yu jingtip baka World Organization of Students and Youth Meghalaya Chapter, watla kala panjingbit Henry Dean of Students Welfare, shimla ai satya ya jing menjur, bat kumjuru wat registrar jangka skol ba Nehu. Uni unong yalam ke Nehu su ulo ongru baka union kala dawa yu Vice Chancellor jangka skol ba Nehu, ba deshu ban sya yu Kamlesh Singh, bat ya ke Nibyang Sumer, ki bedei ki samla pule jangka ignu, bakin drung haplau jangka skol ba Nehu, ban mushlia ya ke jinglong jingman Khubor ka ni ka skol ba, bat ban wanra ya ke jingas ngau ya phe jai benriu. Hendai lat no tang la da ki don kam ya ki nuki kam, bedei baka pule puthi ke jongki. Ka jing yo apang jong ko wei ka long yeng na ka snong riang mang hadi mekla bam ya ka do snyang bakila thiet na wei unong de do ubla de do Khubor ka snong kla penlong ya ka snong riang mang bakan touch nong no ya uni unong de do hadi meka dorba kla rai penrem yu kum unong IB kalkum ka jing yo tho uba khot ku parling do nong haka jing wan ya kendo jong ye kilat Pyrthei Khubor hadi kinyak kenta ba ulami in SP office mairang haka jing let bu FIR jong persya ya ka snong riang mang kabla touch nong no yu halo ka jing keno IB uba khot ku par uloong baka jing yo pang jong kita ki brio ki babam ya ka do ba udi mo kedeng nado ka ru pratrik urampang araja arpusau bat hadi ka jing kampang glalit shim dawai na mairang baki doktor klaya thu baka jing pang kedeng na kabam hende kini ki brio hadi ka ta glalit shim dawai sanonong ai dawai bi uba khot ku par ulayat ho bahaka jing la yakendo jong yaki kini ki brio kim shim la keno yu ba IB hende kindet haka fu artrek Lber araja arpusau ko shnong riang mang kla touch nong no ya
Ka BJP Delhi kelalit ujo shu Police Commissioner Hakasngi Balang bandawa tokit halo kashithi kabelapha do Menteri Rangba ke Delhi u Arvind Kejriwal hakapor budang don hapo phatok jong Enforcement Directorate. U Presiden ke BJP Delhi ulong badan kam bentokit bakumnu kashithi jong Kejriwal ke poisha ki Menteri Sarkar bat ke BJP kamnget bo Kejriwal un yolar bentok shithi shaki hendrai ke deke shithi ke baki thok hi ban pin bakadai ke hukum no Menteri Rangba. Shoban sedang ke dorbar tauan jang ke Delhi ki MLA ke Aam Aadmi Party kelapen long jinga ki hakmat jang ke Delhi Vidhan Sabha bat barok ki phong da ka sop ti rong stem ke badan ya ke jing thok ke boong maybe Kejriwal ni ladapin kela khasi kemut bangaru ngadai Kejriwal. Ki MLA bat ki Menteri Sarkar kelega pertapin remru halo ke jing syakem jong Kejriwal. Ki BJP ru kila don lang hak te ke jaka bapin long ya ke jing ki bak ki perta da ke jing dawa bo Kejriwal udai ben resign no na ke syuki Menteri Rangba. Ka BJP kila pelat pat ba ya ke kerteng jeng ki sau phongot ki star campaigner jangka na ke benta ke election Lok Sabha Madhya Pradesh. Kat tu kat ni nak ki kerteng ki bak hamak ke kerteng jong Menteri Rangba do keri Narendra Modi u Presiden ke BJP Nada Menteri Sarkar berkentup yang Amit Shah, Rajnath Singh, Nitin Gadkari, bagi Smriti Irani, Lor ki Menteri Rangba, Jang ki Santli ki Jylla, kentup yang Menteri Rangba ke Assam, Himanta Biswa Sarma. Kejing tepbot Madhya Pradesh kan long haka kat kandai bat atfu atrik uyayong, nang ta haka nyo bat kat lai trik ujemang. Ka BJP ke penyeng kertong habro atfu kandai teli konstituensi. Cipongut ki MLA jong ka Manipur ki bedai ki riulum na kajai bendri kuki zomi hamar. Kila kintu ya ke Election Commission baka day ben ya ke jaka tap vote kerpang na ke benta ki riulum ki bela pet kerat na laki yeng kesem jong ki bat ki bela poi Kylleng ki benta jong kari India hadim baklami ke jinga kenat Manipur hakalai tedek ujemang araja arpulai. Ki Cipongut ki MLA kila Ajing Ken bagi dan kembasan pohajar ngut ki riulum na Manipur ki bila poisa menta Shabar jang Jylla Manipur. Kila kinturu badai ban ailat ikiru ban yo tap ya ka vote hak ni election MP Lok Sabha ka bamenta. Ka kinhon jang ki riulum na Manipur ke badan menta hak shatri jang ka Indigenous Tribal Leaders Forum kila wer ya ki riulum jang jai bendre kukizo bakim dei satya ban ya khon hak ni election MP Lok Sabha hendrai kila par ban tap ya ka vote jang ki. Kila betharu ya ki jai bendre riulum bakim dei ban ko ngo ya ka hukum ka sarkar bakim dei ban IT ya ki suloi jang ki shua ka election. Wei ubriu la penyap ela ke jong ke kemi da ka balin thau ya ka da ka gas cylinder namar baka khang yu bandi kiat hayeng kene ke jingja kla ja hagi thain lokno jong ka Jylla Uttar Pradesh utai ubriu udai bla tip kerteng kumu virandra ukpa jong ura prastat ulalet ban ujor shaki pulit halo kene ke jingja ka India kala khot hajir yu acting deputy chief of mission jong ka United States namar ke jingken tho persha jong unong aiktin ke State Department jong US ya ka sarkar India halor ke jingsha kem jong Menteri Rangba ke Delhi Arvind Kejriwal ka Ministry of External Affairs jong ka sarkar India kala ong bakiri ke banabar kidi ban burom ya kari jong kiwei bat kamde banwan mushlia ya ki kampo ying jong kiwei lam kumta kan boypen ban sha ka basneu Shuaya ke niru ke India kala khot hajir yau officer Rangba jong ke German Embassy kemudian ha India namar ke jingken tho jong halo ke jing syak kem Kejriwal la antat bagi hendrengut ki bajak rangai ki layam ki de kinong tre ki betre surok ha kapor bagi jingking hanong ba Baltimore jong ke United States kala kelem na ke jing syak tenra ha ke jahat Kajahat ke batendra ia kena ke jingking ke jahat ke tiar ke bana Singapore bak ke Singapore ru kelapha ia ke kinhun tokit jangka ban tokit bnya halor kena ke jingja kidan arfu arngut kinong India ke bidan hapo kena ke jahat hindai layo ban plat emlut ya ki baro u Presiden jong ke Philippines u bongbong Marcos ulaya ro ia ki sipai duriau jong ke India kumjuk ru ia ke sarkar India namar baki layarap ban plat im ia kinong Philippines ha ke por baka jahat jong ke Philippines kala syahiar thma ha ki Houthi ha Gulf of Aden ha kan do tu de Lber u Presiden ke Philippines ulai Khubor ya ke India ha ke jeng kundu jong bat u menteri jong ke tanan External Affairs ke sarkar India u bidang don minta ha Philippines Ka Israel kelap wan pai no ya ke kinhun jongka kebeladan menta la prasngi hanong ba Doha jongka Qatar.
Kakin hun jong ke Israel belayalam da ukli du katrat sintian ke Mossad u David Barney klalet Qatar banyak keranya suk pat ke Hamas. Hendai Menteri Rang Badu ke Israel Benjamin Netanyahu ula pakwan paino yaki namar baka Hamas kelabu bon pelat ki jengdawa bat baka paidin biang syaka jengdawa bagi sipai Israel kidi ben mikno na Gaza. Ke Israel ke shim baka jengle jong ke Hamas kelong ben penserwaka yakapor. Wala kileno Islamis kilakam bagi daimaki ki bahir thma hakol ke City Hall kebadan hajan ke nong ba Moscow hendai Presiden ke Russia Vladimir Putin ula kenno ba ke Ukraine ru ke don ketilang hakate ke kampentrim. Mentapat u Director jong ke Federal Security Service jong ke Russia u Alexander Bortnikov ula kenno ba ke United States of America bat ke United Kingdom ru ki don ketilang hakate ke jinghir thma ki lekno hak ba shispa lai pu khandai ngot ki briu ki layap bat shispa prapu ar ngot ki laminsau. Itu kilong ki Khubor hakimat kimat Khublei.